Ka Khasi Students Union KSU haka arp santrik nailur kalalek ban ai da kador khas syaulat kajela UCM Vijay Shankar ban kentu ya kejing tuklar lem kejong una ke bentaban pentri kamno mardor ya ka inline permit ILP ban pendamno ya ka Citizen Amendment Act CAA ban pendrung ya ka ketin Khasi haka 8 schedule ban pelaitno ya ka Indo-Nepal Friendship Treaty kat kendai sanpo ban penbet ya ka kam ya ka jia kaput bat ban seng ya ka Central Agricultural University ka bene haka jela. General Secretary ka KSU Donald V Thaba ula penpau haka dor khas ya ki sinjam balashim takaseng ban kentu ya ka sorkar pedeng halor ka jingdon kam ban pentri kamno ya ka ILP ha Meghalaya. Henry haduk menta ka KSU bat ki pajba kimpat syam layo satya ya ka nuku jubab ka ban penkemen na ka sorkar pedeng bat ka bala penlong ya baro bakin sngau beniau shibun. Ya lat jela CH Vijay Shankar mentaka singi kalor di nyutuli kimat iba nakapor kaseng dala jepul snow mundai tang ya ka state government mundai wat ya ka central government ru tiga jengwan kejengi pelongi banwan kalong ba hadin ba ngi ba kundon kanu ka jemput syai nakaliang ka sorkar jalan ka sorkar pedeng ka pelong ini haban wan mi syau lat usim lang ya kini dimat tiba ka isu pelabu Ahmad ke isu alai keren ya kabanitong du kamat kabolong kaba di pajba jong kabri ngudrat kila keren nak kapor ya ang nut nak kapor berkata ka ka inalain payment nilai keren nilai tirsani bahaya ka inalain payment nilai persnguru ba dang hau araja kat kendai ka sorkar ka assembly yang jela kala sim ini ke resolution ba dewan menteri kam ka LP ko jela botum juru ba ngla persno ba haba ya ka Manipur ke sorkar India kala apat ai ya ka inalain permit ang arhaja ka kendai balai kat ini haba ka jingi ke jongi ka ladai na du sedang kat kendai spa ratusan haba haba Manipur ke jingi kadang sedang arhaja kat lai binalor ka inalain permit nilai keren ru ya ke cipta jong ka Citizenship Amendment Act ya ke jela ka jongi ba thai berotowai nomor kembang UIhi ba kejela ka jungi beri ngurap labun stang lagi ni di POI labun stang ni di beri di buan labang ladi sedu stang kat dai spa ni POI bunta ter di buan negeri di bapher di buan dan buai senong angni po beri ngurap abang lagi babun di caka di bagi trai muluk kala ripan kala ki jong di senong di ha mon nila masaki wat angni apo sor sulong tinggal paslo yu ba ya ka CAA ondai ban menteri kam lagi ni thang di jongi yang ba kepala ka sorkar kalau orang baya bagan exam ya bak sorkar peringkat exam ni kini di schedule areas jaka Meghalaya ndre habani ipat ba kini di non schedule areas di ha dari non schedule di bun ba di nongoi no ar ba ini ba di trai muluk di duna ba kini di non schedule area buat lagi schedule areas di bun ba kini di brio di banabar tinggi yang baik di ba high exemption di banabi full exemption ya ke Meghalaya badalong ru baru kawai ke notice ndri ke jingkwa ai kalong ba ide ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act diberi na Nepal lang ba kani ka an ke bala kani ke treaty ke jinga soi ka bala soi ho sam tak ndai pasang ho ka pelong ye ki karne peli bikin wan buai snong apo ka ni ka jela ka jungi ni dawa ba ya ke Meghalaya de ban weng no na kani ka purview jong ka Indo Friendship Nepal Treaty aman pendu ya ka ndre ban pelak no ke Meghalaya nang ba kinumla diberi buan Nepal buan Vaishnong ni apa ka jela ka jungi ikoi kamat ka ba ni la ya keren kedai ka jinga ka ja kaput na kapor pedeng ka Assam ka Meghalaya ka ba ni tentu yulat bang de ban tuklar lam ban lenti lam ni gi artli gi sorkar jela wala kiladon pedeng jinga keren nomor bangi ba hakini gi kinja sniru wala ka jinga keren gadon jinga kan at ni ka kapor ka mangi ba West Castle su bareng gi temu yang ke Assam Marsna Surok di Than yang dia West Coast Hills di nakaliang kaseng ni persajur ya kata ban di pesnor yu nomor ba kata ka jitmu hi ban sna ya kata ka berpeni ya kata ka tribal state house nam 1972 kolong ban ailat ya ki trai muluk bakin sensar hi daladi betum juru bagi jaka jengki bahap apa ki lima ki bapher kin hap ya pengejelam Meghalaya ini pesnor bagi snong hasihi di bedang dan pedang jengkan bat ka Assam kiban nyakran ka Facebook
kini penhap apo ka Jela Meghalaya sakui kamat kadai ka Central Agricultural University kabang nilai keren la kapor sakapor bat nila pesngu yu ba hau arjar sipo ka Sarkar Pedeng kalapan benar on Senano yang tentang Central Agricultural University apo Meghalaya bat kila simru ka Jaka kamba arspa ekor po kerdem pulai dari Boy District dari Pausi hadin arajar kendai beri kipun benano ban seng ke College of Agriculture ke benong affiliated ke Central Agricultural University hang thi hapo Impal tinggi ngisno bala dengi don la ka Central Agricultural University kan yarap hai ginong rap penjuru kan yarap di samla puli bagalong ruka lat aikam aijam bat nyimpu asu pensusah penyanyi Impal dari kembali kular ki dengan wanra desa kuwi kamat ka nyikran ka hadu kadai os pendi ka hadu sakui kamat kadai ka jemberung ya kin kasih hati schedule ya kenir ya pesno kamar ka Sarkar Jelar bala pass resolution dia ngabai dei bat ka jemberung ya kin kasih hati schedule kalau gum KLP hi nomor musuh asno bat sudan mitang hakata ka scrutiny ka examination di pesno yu ba examine su scrutiny sa di mlong su di hap no balai nakaling ulat hap ban tentu ya ka Sarkar Pedeng bakan lei no penjo ya kan ka LP le berperung ya bat berperung ya king kasih ya sidil kamat ka bahadu ya bagi ya keren gadi halo berperum kan ram karbon kam jam jung ke PC kam ha ga baide bakan ka MCS nila pesno yu ba nila demi kita ki arpo lagi points ke ba kunun kela penjanai jeli ya korpon rekam jung ke PC klam penomdon kalau gajing ya hop gajing kam ya di bahaya ngasem nani ya di baitur thau nani ya di ba ai bisa nila ai gini ki arpo li point kita ki arpo li point gini bengi laksim lagi jela ki beper di Public Service Commission ni jela ki beper rekam ba penomdon kalau gajing ya hop dia kan niru nila bu nila ai seboro andru ko ngut ki MLA ki badon hapo assembly bat ladon beri isu apo assembly ya gini di arpo ki point dari kam ladon tan gajing keran bengi ba kaniru kami ko pon poi sunuru takada pala pelong ini ban kendu yulat ba un yele ban penbek ban rekam ya kita ki arpo ki mat jong dawa jong ki isu klau ba kar kum tung jam ang ni hapo jela jungi kana mlok ba thok dari ki bedai hok ban yo ke kam ide hok ban yo yang kata ngintip kadon ka interference gajing penput ang ni nang tayur ngintip ngani ada gajing bomon jangka Sarkar Pedeng lesi yo kadai gajing bom simpia jangka Sarkar Jela lesi ke Sarkar Jela sukut tang takin dan ni yo pasu yaitu ini tang lembaga media yo kam keren ngintip kama hamnilawan dikendu gubernur ulah pesno wani ba kini boro nyau tu dikimat sa simpia ya kabade MPSC sa simpia sa keren bagi kiwe kibade ki bor kibade pek ya ka MPSC bakem juru jadi kiwe gindre tu dikimat ru wong sa pesno sipo ka Sarkar Pedeng ba akan ukur kom nila kun wandur kenang ba kajing ang nut jong dari terang muluk jong kabri hunung terap enam sa aku undum pada kesenam suku ba ka jingdawa jong ka isu nadu kisna pandai sepak prapo terter kidang ya kidang beteng ya do mentang bab aka jing kisana kapor ni ju pesno ki lat ki bamun suaru ni laju keren di Sarkar ki per komentar ngidang yai beteng hi kini ki jingdawa bat ka kaseng hi kalau jepelong ki jing ki na kapor ni ki ka ILP arajar kan lain atu ragu prangut di dekat isakem ingin jai up sa sipor ka tukan ni por kai kawa naka office rekam jong ulat indon man pesno ini kadilabut